Tisoviwe Jesu Christa uraglezanu tie Pentecost Sunday novor kiligo soro online nuri ki hukaba pete zelie mo Jesu Christa u ragile uzanu pete kelusiawe 제ker sho hatonogo zali kinye tsli na ba samaza ketodinu johan kerdie kersuru kertinye president siro apo kichadio mupo tukepelio ke kripo kashatio mupo kechachie nyekozetio zotio hauha ke torofu nyekoe po siba po nyekozetio ya munyeko nu tio zotio tsla o keziri zali kinye tsli na zali ku kirio zali ku krigini di hitie aze sitio tio krigini di hitie keze patekeze kelidome Keseri zali ku hidiak tefe nyepur rofe agi tsuli che keseri tsaladi do peteng gudi do peteng keseri sekalame hidiak tefe
요 발라리 리비네 ngo keze ke shashale do gerkreto ke masato ke konipu ke ko Jehova tiri sasa kijiri sasa nipu sedonu ke to pete ke ke penyopa nipu mpeziwe ko bu tikre ke masaha lia ke jogola zike meku zike masa ko bungu lia ke jogola hakola ke tezibenzi ya nipu siro yoko tido anipu mengudi rosokinu la vorke le shele dewe no vorke le pette ko nipu jabe me po ke tse pressure anipu yoko tie ke seweta linunu anipu ke lile no sheke shokori pesie no jabe ko me po ke tse sheke sheke yoko te shebe yoko bu yoko nu she prile ke tala mpeziwe yoko nu sheke sasha ke tala mpeziwe no jabe se no hese zemi hako pette ko ritse sheke le shele anipu yoko mengudi vor yoko anipu yoko mengudi vorwe anipu voketa tigunu homie ke sheke nshidi anipu uteke da rukori semorsho sike sito di anipu la vor zokele si jete miri bato no japese utse shele ukrohi ke shokola rimpezie anipu homie siri ke sheke nshidi kitiki nuri ba homie bodi ke kiranu teke to anipu no hako hariro bosje no zofa pisje di he shamunya ke jokori kapen peleshawe nipu siro homie ke se ke jirize ke sedi tenu zofa ke jiriba nipu no hako zofri va pisje di he unu meku ke ba hako hari kapen peleshawe anipu siro hiko tido anipu ke hu ke vogonu anipu hiko ke kikru ke kri yoko thari ke ko ke kri pre ani pu deri yoko ke mengu e poe yoko ani pu ke la ke le su se mengu mbu jape se yoko mi po ke tse se ke je mbu jape se hit se ke je he su se mengu ani pu se la yoko ke ze din ki for je ni pu no ke kri to deri no rnyo de ke di ani pu mengu to ya ke je mi ri va pishe ya ke je ke penyo pe no se la yoko shaju ke to ki ke ta tigonu ani pu hoko ni mo se ke jo ho shidu do shiri no hoko ke je wa shi je hoko ke jo wa be hoko tsi shi di hoko bu ngi no ta jang ke limi shingu le ke vi me she pre hu je di he hari ka pen pele sha we ni pu ti do hoko ke so ke hu she ke so ti hau no ani pu ati ke to di se ke za do ni pu ke lu la ri pezie no ti do ri ja bi pu tsi shi le po ndi ke za ke no bu tu se hoko ke shele ke to no ta jabe se po krohi shije po do jabe vorba ani po no po krohi ke su se di po li she to ya ani po vor ke to ti ko no zo shiri no po krohi ke li shije di he ani po aziri mu po ki ku ka pen pele shawe ani po se ke mi di ke pu me pu she zo shiri he ke ne me ko he ko ke ne me ko ke va vodi po ti u pa ka wa ya he ani po ma puri le ke mo ke mi di ani po ke va vo ke je ani po si body po tiu pe siwa ke je ya deri no ti do heko ani po heko mi po ke je ke sa pressure je ani po heko bu lele ke vi no si ke je nuri ka heko zi je ani po ni ya deri si le ke mo ani po si ke je nu le pe se heko gi sha he je di he ke ni me ko ri ka pen pele sha we heko ni do azo ni ke je der ni ba de deri heko ani po ke vi ke ze ke pusari vitor zo deri heko ke thashiri rne hule kalho ke thashiri bapi ani pu salahi ko bu ke pele kel hunu ke vi me she predi yo ko ja ke vi me she predi ani pu hi pu kon he po no hi ke shen he vi we si di heze ke le me she preli ke tola no tenu ka krasha tenu she ke sasha je di he ti do zo shiri vor ke le pette ko la ri me je maloya si ro vor le mo di online nu ke hu ke ba ko ri ka pen pele she we hi ko ani pu ha ko pette hi ko ke mengu she hiko tshe hiko mengudi sala krista temie she ya ani pu hiko mengudi nki vor ke to la hiko die ke vigori ke puya ani pu deri hiko tsole ke mo ko no ke jova je ani pu sivro ani pu
mission board nuko temia home ani pu uko me pengu soru ani pu pungkuri nu voke ta asaseri uko ke puba no ani pu uko ti japu shaba morgishi ani pu uko tiu situmo deri uko japu shike to kono ani pu no uko krohi shije sidi ani pu erne morsho pibad meche sala uko dile ke vika zashiri morke shogo ker shasiri no uko krole no uko krohi shile ani pu sedu reveshala se kitiki no la ke fornu no shati shala nuru ko me poke jo krohi ke le shile je ani pu he tido he tsuno ko hino no ko ri kapien pele shia ni pu uko ri class ke kri di kernenu por la ke kri ke pathami ke kri di uko ani pu uko class shia ke cha ani pu ba deri ni pu homie ani pu u jorli mele ke chokori mele ke chokori ani pu ke kri ke cha ani pu sedi ke khale ke reri bada mo kishi ani pu no hitsu no hakori she ke menne she ubunu no unti tunu dizenu mu ke menne se di ubu ani pu ke pathami dirne be vile ke to su ujo chele ke dola no ukrohi she di he hakori khapen pele she ya siro ani pu u ke vito se di teme rope su se bu vile mo ke sho ke la ke le su se bu u gi se deli mo sho di ke pathako uter she di ani pu hakori pathabe no jabe se ke pathami ko ri shele ani pu uko dile ke vir ne ke chunu he ko ne la ke che se ko peten uko ne la mo ne ke je de uko ne le mo we deri ni pu uko ri pathaba ke che uko ma to ke vi ko la ke te zipin ya no jabe se uko mi po ke ri je si ro he ko ti do ani pu hadi ke hudi ko nimbawe ani pu deri no jabe se ke zof di ani pu unu zof di ler ke ba ho ba liro ani pu no so ko ri krohisha ubu unu unila le di tenu ke mennesu se di la ke tiki nu pa ke le shji nke ke jagola bete go khapen pele shji suzanu shashwe amen.
게 크리에 UBC 기그루미고 비서라디 코르니고 돈도 쳇타길래야 이디우리 그빈여프 세무 비제시 그 천우 해고 바크라 C4케즈 우 UBC 기그루미에 그때 비저 토르웨 지오바 아니요 빌루 쇼메질레디 그러나 그 비제누 뭐모서다디 기누누 저게 파기웨 우 게메리사피 시로 비소랄레디 워드 미시리레 리 우케 페녀프 게크로 라누즈웨 니고 디소니에 게차 예 스키라카세 해 크로히 코야 게스갈라 니고 베테 베제 토르웨 우 pastoral team UB Sunday School Department 테포고 프로토 테누고 프로토 우 UBC Dawn Prayer 게차 team members 거 무자뇨 프로토 members ko pete peje torwe jiwa sho mejegele nu ke chare menguse viluri ke chatse sezo o ke cha mengu pechari ke chapele mo ke chare menguse zo po disonye po chovori ke chatsnuri higogi budaya siro mehume yevolero ke chatsnuri porque crime pete phone sunuri hogi pudaya ego ke chalanu vilezo nego ke chalanu vilezo we uke benyofa nego ke cha hernus we uke benyofa bu jabye nego pete zije nego pete bije Visato Japuzola, Kepanova Peshiwe, Kehupori, Ukachano Pogor, Cravasoji, Zuzenia Gichasea. Seshe, Jedo, Dean Square, Salitze Visesla, Nigola Nitoro, Nigo GD, Nigo Kehu Vapelevosoji, Zuse, Nyogichaso. Ngokeze Gachatsa the way, more Ungodilinu took about President. Ngochedo liro South Sudan la chado South Sudan liro East Africa White Nile Valley tatie baya mo seye hakiko donu lichelir he agriculture tatie ke vitho pochaya South Sudan meliro uchachaya tepfuseya useye creer hutor mo umhato no pechaseya si uko ke lujo nuliro kia se peja seya mosala ki krumeti mo ke perope viseya South Sudan liro tier ni se mo seyu ki ni cha no 97% tier zekeche nu voya nguke le raka ke kraza tie military no pepaya deri temie zofgeche krathor Africa seye ko mohoshli ro South Sudan seye ko donu ke mezto tiez Sudan seye krobaya deri nan mo politics la ukodonu te herpar city temie ke shemu million 2.5 terrenu shete tije 2011 tiki uko kripar deri 2013 tu no president Kermo Vice President Riek Machar Unye la civil war la share mo hatiu no temie chegeche tenumie ja segeche temie tegeche tinchunome tegeche haidim hakeme re segeche seyu zegese temie kekra ketermer kechela ta Sudan Democratic Republic of Congo Uganda Ethiopia nuvogeche Teacher how no say you so carry crook cream, Mogatala Temie, Lakpo, Hesora Pengu, Hesora Pengu, Useyo, Kawadi, Tatu de, Movorgaja Texas Rushemie, 3,43,000, Jeretu, Daget Puba,
Mohako Krohigetola million Sarasaruse Moroshosi, South Sudanu Temie, Petekre Christami, Moroza Nazea, Western Missionary Go 18,000 Tiki, Dilective, Several Sudanu, Petosha, Mohatiuno Temekekra, Christami, Chetasi, Sudan me Hagere, Gekrazeke se, Zosheri, Temie Christaki Vorgezo, Gehue Temie Tachere, Getako Krohi, Mo Gehukie Temie Hakola, Rajale Givito Techepo, Vorge Dokinu Zori, Gehue Jisupi, Mujisuje Chedi, Tachere, Getako, Getzo Fogo Krohi, Mo Rogo Getem Hato Cheba, isi. Ngo ke chanun just seba oliro ke penyo febu nune mo kru kreke se vor se ya how se ke tola chado ke ni oliro ke hubu pochdi ke ze ke vi nune thake poche ki ju pe ke she ke tola chado seu themi ko bu themi donu ke ze ke sho petule ke tola mo krista dele ke view Lilia Sidi ke cree mu ke jova ke chepie honye ho zse ke dola chado isi ke cha se ha ko ha mu ngo ani awe atila chasa de deri ngo atilari chale sidowe ke ze ke chasudo potise le vide ke cree ke masa he ke benyo fa Jehova nipo hego nke vi nke cree nke ja nke kogolanza tewe nipo no Here me but a crane umeje, give us a robby, he got the Higo Zevori Nipu, Gamasaki no Sidi, Nipu, Higobu, Zeker Telekiviti, how Mukelela, Peshewe, Nipu, Nongomeshedi, Higo Crohisje, Nipu, Bahori, Higo Jedo, say Yepola Chagaz, Hano, Higo, South Sudan, Lanki, Himejemelo Selway, Nipu, Higo Sigile, Ogori, Nipu. Hey, said Jimmy Zogazego steal away. Nipu, there you go. Said Jimmy Nipu, go get who say, Ogotogo met Dotsugo Hagono, no Meshidi, go get your fabi hits a suche. Nipu, no shidi, no meshidi. Gazeke vite Jabio got a suche. Nipu, no Nebia got a suche. Ogobu, Nipu. Hey, Punyapo crep, Punyapo Frudi Nipu, Gizuno Suche. Nipu, no Gorosidi, Nipu, Ogo me Pori Nipu, Gizuno Sibano, Nipu, Potibos away, Sla, Ogobu, Potihano Nipu, Goboga can Lusen, Tejian, the Zedu Suche. Nipu, Ogori, Nipu, Sikamo, Mimo the way, Nipu, Gori, Sigat to take a press away, Nipu, Slano Meshedi, Ogobui no go get Chris City Nipu, Ogobui on your cray. Nipu, Shidi, Ogoboke, Tenuke ni, Tenuke Rat, Tenuke Mene, Tejabi got to the Oboke, what's the Hubakale Silice, Nipu, Nongome Shidi, Jabi, Ogomi was the Suche, Nipu, Geze, Shogabago, Donozo She, no Gezeke Vita Jabi got to Suche, Nipu, no Gobuke, Capet Juba Heje, there Nipu, Gobuke Zedi, Ponipo Cre, Ponipo Jovas Lady Nipu, Gobu, no pot Siligas who follow a logo Crohisuche, Nipu, he had Kiviko Gobo away, there no Meshidi, Jado. He get Chahari Renevo, Nipu, South Sudan, Temigo, Zosje, Nipu, Nongomeshedi, Ugobu, Hey, no go get Cree House, Titulidi Nipu, Ugoburi Nipu, Lupotus Legatola, Nongomeshedi, Jabi, Ogomi, but the Suje here, Ogo, say Yahouse and Palace Nipu, sure here, Jado. Hey, Dr. Azi Doleris and Palace away, Nipu, po. Dia several Gazasaka to Hano, Nongomeshidin Topa Sessaji, Nipu here Poken Hula get his Jacob to see away, Nipu, Nongomeshidin Topa Crazy, Nipu, Bubu, poor lesson. Gese Vorgabago no so sherries, Semenu the Hikipusilia, Monipu, Higobuzo Sherry, hey, Renalidi. Kid Deborah Vishi is only Kawaheje, there Nipu, Higobur Lady, Sir Zegeli Metzelije, Nipu, Higo Kid Deborah Neliaga, there Nipu, Higo Lady, Nipu, Higo, Sir Zeli Moraga Solano Higa, Joy Fabi hits a suche, Nipu, Shiro, Higo, Jado, say Yahoo, Sudan Chagasuno, Nongome Jedi, Higo get child in the Sujedi, Him Hago say Jesus Christa, Higalaki Leozano, O Jehovah King of Gemeje, a cottage has away. Amen.
小我叫吧하긴 물레도 왜 아셔스거든요. 베지에 걸러면 걔는 해봐디 아버게 차요 왔을린 거 갱물레도 왜 마베테 지가서 마베테 세계바 개크레게 마사 해게 베녀 프지호바 니부 너 해고 미보저 크레 응메 제디 해고부 개히게 베녀 프보세 해고 게 베녀 프츠게 발라 게테지에 가벤즈세요 왜 니부 자부자에 칠리지 니부 쇼너 Potiki vivo kalabhe tsidi hegobu khage snuzo shiri nipu nrosole ke viti hawo ke lela pe jewe nipu poti hawno no hegobu hego kroyo rabin tsaga tsada heje de no ler hego numbali je hego ro tsje nipu shidi hegobu hego ke lu hawri khage sala ben tsje vogada tigo no hego niga mo medogo mo hotsuka todari no me shidi hego me wozke jovabi he tsje nipu shidi 제디 소자는 니부 해고부 너 해게 크레거를 가디 니부 해고부 테제디 루스겔레 츠프레리제 해고부 데제디 루스겔레 츠리제 해고부 데 토메토디 루스제 너 해고 크로히스제 링키 메제메 로스웨 니부 너 기데보리 해고 크레야시 게비가 스로즈모웨 헤세모게 쇼 테자 게비게 크라비 헤츠스야 데르 니부 해고 테자하고 하리세디 해고 보디루도다 여모노 해게 조바비 헤츠지 니부 쇼로 너 테자 가비 헤츠게 츠하고 하 해부 헤비디레라 헤지 니부 해고제 밖에 두어벤这个只好人别做为是啦你不那个不那个你写的你不看边子是个这一次的节那我们写的这边嘿那个卡斯达个是美国这一次是小那那个卡个四个做写那我们写的头这本尼不格是这个么啥子的你不那个给湖北那个是不都是个类似的节你不是咯嘿六个人个天气改变只是要为不地白的你不你写的你不没收车都是个这个人被以为那就道理如果不你个程度他家个这边有个没不这世界那这边有个没不这世界的还马个是耶稣基督那个那个流传呢不就好经个被这个cross的家是为阿门제도 그 개터디에 프서게도 리로 하게츠고 레슨은 프서도 하게츠고 투테겐예 구소보노는 게레세 하게츠고 투테겐예 구소보노는 게레세 게메사로프 게볼 벤테코스 자불레타제 우코페테 게제보 테츠보누바
시제와 보는 하페보 띠기누 크레딤 헤버리 우고게 바큐 베테 출레다 루미 테미에 메게임헤 프로게자보 우고 미에뽀뽀기 바 프레다 우고 베테 게메 사로푸 우츠브디 로푸에 츠게섬헤 디에게 그리고누누 하푸시다 스키티 크로세예 베테누누 나누누 베츠 세게저 주다미에 버 제루살렘누 루바 무마페 하우시게레기 프로듀 버 갱울레 무응오피다 게크릴라모나 베타게레고에 우고미에 뽀뽀처라미에 디에누누 하푸게바 시게달라 Sidi ungot top disie di depu keba hakopete galil mie zomome di siliro kikidi ukopete utho udienonu sipretaga partia mie media mie ilamit mie siro Mesopotamia Judea mu Cappadocia Pontu mu Asia nunu kevormie Humie Phrygia, mu Pamphylia, Egypt mu Kurin Kepenyoki Libya nu Kebamie, Tiu Rome nunu Rasotcha Kevor Judamie, mu Judamie nan Zeketako, Kretamie mu Arabmie. Upete utyo udienonu, ukepenyopom hake jatse kesa zeren bade sita. Sidi ukopete vapetope. Mu ungodisie huni hoki hau kikidi hileta sibata deri ke kriko ke thekredi ukozu ke sase utsufa bale isita hau ni pudiu Tiki vi haula ke penefe pe ziewe. Ugo tietie April jamais fenye ro Easter Sunday, Resurrection Sunday. Mo April jamais fenenu presedesdi vordi tiega tsoli ro ja hepengude tie junja theta. Mo tie Jesus Christar hila siegata sunu provorga jaso Jahi penguno vortade mo salatie Pentecost ja isia. Pentecost ikachuliro Greek mediano Pentecostos more Pentecoste sia mo pocha hepengu ikachuzo hepengu. Pentecost hanye hilasiegata mo Kolikata Jesus Christa ugo kalado di vorgacha suno pomhato thala thopo gacha suno lelevi pokunhela vordi pokepelemiko zelido there is some hodza pomhatchaka vorgono Pentecost ha pisidi pomhato thala po chba musu liropo kemasar versus ketsega suno nguli kemasar Tieti hanha vordi fegeba kepeleme ko gi vorke Jesus ngusha mu poti ho yo fegedo Jesus jisutori pusha oko mechedi jisu e kapisedi posedi ko ki pugasha log mefe die hedie tefa sunringulie mo hakachko tutepo kusodie Uko nyako sibato there look delegavilesha look tusha haka chakori look tusha look haniha volume 1 mo volume 2 ripo nunuri lesrivi mo look mechidinu city emphasize chika sholiro vordi po chapter thala thono logo no jo
nieko nadiuno bazolice isi nadiuno bazolice keko pesoginu vordi keko su vordi nieko helike mochie su pusha muchidi po volume 1 volume 2 thula sedega chuno shri chapter keriye thonu po pula gacha Jerusalem tseda hello Jerusalem tseda he anyego ki put pieto gacha su po kinunu ha pro vorli ke mo ki nyego Jerusalem nu tota hello iga chasu pusha sala Jesus ye jigo bu feba morga sho susa metmechi di Jesus go tarhoshde jaki depo feba di kemasar for vorga ugo ha ho lesli rosu porhiu sileviba Jesus Hilasie gatan he tigi kodamo ugo susa siba Hilasie di tigi kode pugacho nurosia deri Hilasie di po resurrection mo po ascension no tigi la kogata so jahidie zla por Hilasie ke lie sununo ki Jews yegi jahidie susa hidinu se di mi pesi pengu gacha potopopi kapise di mi pengu gacha susa chavor gacho go haga chago chapter 4 verse no jahidie hitoda gacha susungulie mujahidie toda mo potoda gato po ascension su tigi ukobu febali no gacha Jesus ka krolasha mo jahi pengu da liro pentecost jahi pengun he vor liro sa pathagele go Mare posiji ko vodi no se di feba gacha Jerusalem no feba gacha jaker mesegi po fekeba sienu no kama sarfu ugo givor gacha susungulie tie Pentecost ja mo pastori abu Pentecost ti soja ho pemedi hagropo ke pusheri vi gacha no a ha pudo thate potcha senu no ke zedi mohoshnya keriu liro the day of Pentecost ti soja ho hakim hega gacho chakenyoliro the meaning of Pentecost cha ke dipoga mucha seliro the result of Pentecost ginuno ke dipo parga ige chususa keriu the day of Pentecost ti soja ho ha vordi hake meye ko bozedi ke kebaga chususungule do Judamie nye ukoni kemeye sebaya Passover chekavoni Feast of Weeks isia jadu do new mo Feast of Tabernacle pruni hakoha tichu no kazapi sedi sechedi tenye ke kriri baderi hakoha kemeye tho sego mo hakono liro meye gachlanu no judamie tepfumie bauzashri tepfumie chile ke vi pette mo miomye puga Jerusalem ke mo mile mepfega bagwa moris pette segata go vorli re gachlanu no sidile me chederi Jerusalem mo sakhe ke penyora judamie tepfumie ko pette Jerusalem no vordi teni ha ko niga chusuchia ukolano mandatory zo ka chekeme legally bound so legally bound vomorosho bigacha teni ha guna vomorosho bigacha kropo pie ukosho chsier mo Pentecost how ha word in city feast of weeks ukotie jadu do ni city teni sepuga sha kenyu so zeke keba Pentecost ni how happy festival of Shavuot Mari jadu do ni isidi ke kheba ga cha how ha lavodi Passover chikavonu zedi ke khega chu liro ugo chikavonu ro ugo lele do nie jisu ke meje ke lie mo popie poguda ga just tiki chikavonu bo ni ba la chikavonu ni vor ga chla ugo jisu gir kridim hago bocha mor so ga jisu saler chikavonu no procedeshli ro judamir krapli ro seribaya mefet hefribaya salano no sununu prashli ro go vordi chikavonu tiki jisu sieshe mo hila sigada
mu thievor Pentecost hepengu ja hepengu baga cho susari lebali mu how ha teni ke me ye boga chalano temi ka kravor ya ga jalano ko tie kinu prasha ga cha tachke ke kri ga cha ka kranu no temi vor baga cha seye za ke kri ga cha ka krangulie hatti ki luka tu ga cha tiu nu lesdo ga cha se luka pomhingu no ki je pette ngu bada ga cha pomhingu no zo ga cha ki je pette cover cha bada ga cha vordi Middle East ki go Africari Surisa Pierdi Europe Crozatia Haidi Petego Susa Pomhingu no zo ki je pette no temi vor bada ga cha ke mi ga cha sunu nu tusha sala Pentecost ti how Hakiri international crowd Haki jagaja le medole ketyo tyomo hatiki nu lesdo ga jasie temi cross se ga tipo Feast of Weeks ugo tie puba ga how ha Pentecost su se ke kheba ga how ha ke nienu ha ke nieze ke ga la meye keri liro po historical significance po vodin sedi uko zepo uko ni poze mari uko zepo uko history no teje ke meye bozedi ke khegajla ho ha meye seba intertestamental period catholic ke we mo ka saudoki pierdi ke nyotatie judami ke pathami ko rabbi goliro how ha pie vodin sedi pie vodi Sinai ki jatugi nuno ugo tejo ngu ke liye mosajo isidi puya gaja tejo ker ko ngu ke liye sumu jadu do ni hani happy vodi ke zedi nida ga just ngu liye nigo anyo ke verse tadamon he deri hani happy vodi sus ke ngu ga das ngu liye mo ugo jeu lela vosliro Exodus uko Egypt no to parga cha suliro Passover cheka vo news edit yoga she uko susapete sivan he cheka vo new recrisedi musuliro uko krakeri krajakere diejani nisan jakere dieja mo posiedu uko recrisedi dioda ga cha so Egypt no tyosha ga cha sungulie sla Krakeriu Krajakar Pengun het Yoshadi Ugovori Sinai ki jatu pi jiki habagelie podoju lesli ro Jahidiki posede Jahidiki posegata susungulie Jahidien no hedia pengun got so preleviga jusuba tisojaga prosedi Mu mosae ki jatu gi khoda ga jusu potigro polieda Jaki de polieda shi mi homele ga jusu jatafekeri leda levi si There is Siri Levi, Sotorizo Molevi, there is Potigro Poligata, Kodi Bachagata Sunguli. Egypt no to Pargacha su Pievordio Gotole Kernus, Hanoja Hidigi Polesha. Sinai Gija to give Kogata su Jakergi Pokasashler su Jahi Pengugi Parba. Musala Hepengu su Savordi Hauhaze Kike. Mo uko Sinai ki jatugi nuno tejo khashige su pievordi uko Feast of Weeks je uko Pentecost pubaga Pentecost Tuesday ke mukeni ne vodi Passover sununo pravorga ja he penguki parbaga sasala hanya pievodi ke ga su soto demo Pentecost uka penefa program uka penefa calendar potike me bonum hapola parga just sringusha salat hiet thoti no Passover uka chiga voni ni ke liye jahe pengu meseki mosa jo khapise uko tsashega lo su khashega su ngusha tie Jesu Christar hilasie gata chiga voni niwa sieta hilasie gata sieti che pengu jahe pengu sie Kamasarfa poke konunu lat poke hugi vorgacha susunguga shahakoha vordi ke kepevi seba. Haha nye ke nye bao shiri uko tie Pentecost ushiri mus Sinai shiri
태조 가가서 하냐 월이 기저 투기누노 가스게 저스 승글이도 시나이기누노 태조께 뭐가 제 펜테코스 하월이 제루살렘 하 우고 기자티노 레스돌리오 기저 투어 크리피모 there Mount Zion 이시야 Zion 기누노 제루살렘 바게틀라누노 Mount Zion 기저 투기누노 하니 하츠게 저스서 무셔 뭐 기저 투 하니에게 니니리 케페뇨프 기저 투 the mountains of God 이시게 저노 레야 하니에게 니니리 우케페뇨페 키레가타 케페 크리레가타 테미기 츠가샤 viepre Egypt no kieza party pothemie chile ka ta ko ki thejo khasha che Jesus Christar hilas hiet ka tas no kepelle me ko parje ga cha themie kro ka sapo gi che pentecost sao ka ma sarfa u ko gi vor ka Jesus ngusha poti hanye ke nyenye no u kepene fam hapo khasha ga cha sunguli Sinai no li ro Torah 태조 가셔 펜테코스 니리로 게마서프 가셔 gift 수사 카프레가 수사 승울이 저 시림하 게 크리포 김 헤바가저 하 레케 헤자바가저 리로 오고 태제 프로바로시도 모사 시나이게 코다 디키르가 쯧티게 테메과 펠릴 호다디노 세디 아론 러츠리에 제데오고 오고 rachonye so sevordi ko thunyo yo por hiledi sunna thunyo yo por hiledi su rashoba gata su siba go musu kirga chono mosai ponimo seda uko theory be prowa mu poti su mechidi ke penefen nu yu no mieki desieda ga tepumi mienye sesieda o katholis no su tubeba How hamedzidi ke penefe ni ke mocheka wanu no mienye 3,000 male tefu mienye sesus ke rirope voga wasus musha Pentecostin he ke masar fe vorga just no mienye tenuke dilie mienye te jo varhoga sunu ke penefe ni mocheka wanu no ke rirope kawa there Pentecostin he Minyese mesesusa kalakelie kapelenu vorkelie susari ngulasha hakem hega chaka kri poliro sinai ke jatu gizo shari mikhu mori mi siro khedi vorga cha musunu kapene fa dio susapie themi kor chaka cha hringulie pentecostin heri ha elements ha ko hala vorga cha miringo declaringo mo depu ferry ngulaga chasa cha derim hapo pentecosti hanye vodi sinai gi khash chagata suze mhaka krano ke peroba zo shiri chake kripono lela shiliro pentecosti so jahanye ha sinai gi chagata su kiri pepe khoshgacha susari nguledo kelamanya Sinai no liro uko miungu gacha mori mikungu gacha susa kapenefa presence suliro pette ke zemetch potchdi hadi petchenu nungu gacha hiuba pentecostin heliro mio susa mie popo gacha me liu gi vorda gacha susa ngusha petzedi me liu gi vorda gacha susa ngude Sinai ke jatugi Nu kaga shozo ga chuliro uka penefe jo ketiegi nu tusha tablets of stone There Pentecostin here liro be umelunu tushwade unnunu tushwade kapenefe jo susa it's written on our hearts Hasla Pentecostin here susa hagropo susa tiedz tiu kiri chepe khoshwada ga cha hrinuri leliviwe Tisoja havordi potike kripo historical significance baba mo gosu ke pushade post significance pokemeye ke kripo liro vordi no sedi agricultural significance posa zeke kheba ha tie jadu do ni sidio ko puba ke chuliro barley ha liele kata So completion of barley harvest su nunu ni asi
Munni ke liye su uko barley su sevordi tel ha sevordi ke penefer shoga just seri chia musu zedi ha liye ke sabo liye ke kribo sedela shia musu liro ko tulha isi wheat barley mu wheat hanya barley harvest chilie mu wheat harvest sedela gato su podono bagaja susa ngulie mu poti hai ke chen he tejo capacity ko tsga sha su kathola sha ke we no levi me ko shiri nyol hut pronozo shiri ko susa ngulie hanya hachya mo jadu do nini ke chen he hachya mo uko regular works ko sa chilil ho musla ugola chutti ke chpo ka chla no temye pere peligo chidinu sedi temye kraga ti puri saya musu vordi pentecost ti hano temye resor namye more temye lukya kino vordi ka jadinu sedi vordi ni baga cha su serizedi ke kepevi seba kenye puga shike medi jesu christa ki jahanu kirga cha pomha thogo mohovor ka cha pentecost ti hanya ha Pentecost pisidi pomha to thella bo chbaga cha suseke pushde po temye chidi vordi ugom hetu dil husha ugo ke pumago la siesha ke sieno nur hila siede mu posidi tigi khode mu po atyoda ro nego la ke vizo lamnya ke masarfu nego ki vorli ka tola isi pop program susa khapio ko tsga su vordi Pentecostin he vorlie mo kamasarfu e vordi no sedi tie ke pelemio ko ke ngupe sedi pomo chsega Christam mo chsega sunu sangulie mo serhiu no lesho doliro Pentecost ha repeat chala lekenja it's unrepeatable hauzo ga churo kritu ga tipo muslanu no ha Jesus Christa programo no bogo kalash da ga just no mato krizo ga Kerzo ga boga no lele vin here. Bogo kalasha ga to pomha to thelabo balo musulio po lavor ga po second coming o mogo susa feba. Pentecost so jaurosla vodi uko history uzeke khega chalari meye mo vordi uko liyeti liye kerio kenyo katholasha puga su no rizeke khega chala meye ga tiba. Chakenyu Pentecost ha pochake dipoga the meaning of Pentecost. Pentecost tin he har krga chgopo chgata ukosus ngulide persha murenelite ha fairy war hi pe nguli ke vi miris miringu mo dieri pugata ha ko ha themela uko census ke kriga major census ko tado hi unyeto mu umme hakoha musla hakoha nunu hakoha chvor kata hakoha pesedi sile vigacha viekro chvor deri satsvo gacha ugo leshli ro khedi bovor isi de khedi su khedi the sound of the wind pofe khedi hegacha vor khedi vordim ha pekagawa tikheka tho vordim ha pekagawa sikachnu numo po fem hega chu pu derim ha pekagawa susngulimo miö susa miö kem hega cha ngu there is ko mit to the vordio go tegawa sikacha pumo diu shri uko diu porhi kriseda gacha utho dienunu sile de takacha sala hargropo ngule ke vi ranyale ke vi pule ke vi so haidi thietheze ka sia ga chhu no vorzo deri pochawe ski sukota ga cha sngule pochasi le reta ugo kerdi verse kere kenyeno pragasha verse kere kenyeno sidiu ko pette va pet hofa mu ugo ngodi sia ho ni hoki hauki ki di hiletaga ha poe ke thekrat tudazo Musala ukoto ko donuno kerchdi kedi botudaga igacha what does this mean igacha sus city kerchgata sus ngulie ergom hapo leke krwashoga chuliro the point of Pentecost is not the wind it's not the fire it's not the language
Pentecost chau zo ga churo haidi ke ngugo mori ke thekragata sukomo der Pentecost e kamasarfa vorgacha kamasarfa ke peleme ko gi vorgata susa potcha ke jaurosu kamasarfa chiet zenunu dozo po nyo mu kamasarfa ke ze pochu dozo timu ki jachga sha kereki tonozo shirisu kamasarfa sunu dozo siro Judame ko haidi Israel me ko zevor gacha poesunu kor kher godozo kamasarfa ke penefero fuwe chitozo de vordi Pentecost tinhe susa kamasarfa tipo the new era of the spirit tigacha po sedegasha inaugurate chagasha hripongulie muslanu no mihomie pugacha Pentecost hapisidi revival kerethowe igachari puya revival vorliro ugo ha porhiga kriga ha kropo kradaya gajas seri sibado revival leo ke penyefa haidi kathakra cha bunu themigo ki vorgacha sia ugo nagamie ke huzeu no seri revival ugo ki vorgacha sibado yego mihomie sunu ngumu suzeka secretary bado pichuzago there is tigacha unusual visitation of God musu vorga chatiki kamasar revival vorga chatiki kepelem suno temia ko tenur digata kamasar kapenefu vordi po presence su badagacha suze kapeno tidadi su uko overwhelm chikawa secretary ngusha seisia musu zedi uto uke pumari sitagacha Provoliro verse sereteniano verse sereteniano susa uto uke pumago sile dagacha verse hedia ponoliro minieses tenur digelie sigacha mu uko verse hedia segundo ungos sedagacha widespread sense of awe revival vorga chatigi machahi ke chukro pungungu isia mu ko jeno za shari sizo temia ko uto ke puma sile di krapie ke meria chadagacha musuze tenura digele pa ungom ha thochagata zigacha revival sign sigacha mo ex no uko Pentecost ke vor zedi sigacha ngula slam pievordi Pentecost ha piesidi revival keria thowe igacha pugacha definition sununu ke pudaliro sosari ke krzomogacha sosari leshrevi mihomie Pentecost ha piesidi the birthday of the church ke hu birthday ke sosari puya musosari ke thozo glamna Pentecost how hagin how nunu sededi Christamo ke pellemego susa ke hu igacha susa rachpargata susungu Pentecost henunu ke hu sedemo it's not the beginning of the church ugonyo yo po penyoga cha po birthday sa po giovano tekretefe toga cha city vordi penyo para po birthday usla ke hu zo ga cha uke penyefe ke leno tietsa tonunu to de Ephesus chapter pono puga cha ki jem zele go mono ke penyefe nu lenu to da ga cha la ke hu isi ke shwe su ke penyefe ke leno po original tietsa to de deri tejenum hovorcha ke ngunu chapar ga chuwe vordi Pentecost ni no ke hu hawari rich pargata sangu ways la Pentecost luro the birthday of the church is siri potuzogacha sir leshrevi o ke puga thagem hedi Pentecost how ha rakrgacha pugachla no how ha chala ligevi repeat chala ligevi Jesus tomo deri how ha ginunu uko me vilevigacha the benefit of the ministry benefit of the Pentecost susa how ha nusa uko petegi tiokata ke pelemeko gi petevor ta ke chusus nguledo mi mo tikrie ha ko zo ke chuluro abnormal ha ko ha ngusi ke chusus chiamo deri uko tenura dikelie unni ke cha ke zedi ke krothoda ke cha mo uke khajda ke cha uke thefuni ke lie pitor ke mhe ke cha thefu sedi de pugata
하고 하라서 그 저와 마사모 제리 capeleno vor ke limie vordi ke vordi no sedi ke penyefe pelle ke lie musu sedi ke masarfa ngu ke lie susa hakosa hakom hapurim hasamo hako ha voriazo hako ha bazo u selanu no go vordi pentecost isike shetigi vodim ha supernatural go ha ke tekragata soko sar bileda modi che ke di posu me jidi no sedi credit no sedi capellemio yatch pieto da shikacha sokos uko le menio shmorsba die ke segwa mohovo ke tigi chapter kenyeno ma ke chigo chapter kenyeno kama sarfa capellemio gi vorta ke chia haliro they were filled with the Holy Spirit isi kama sarfa vorko ke chuche ke li haya Aristans nu se mo Aristans liro Greek no liro how vapo chigacha it's a one-time action nupuya Pentecostine kama sarfa vordi ke peleme ko gi vapo ch tudi ko gi vor ke लिए so unique cha ko tipo de deri su metidi no se tie uko bu chli vida ga su liro uko bu kama sarfa bu uke su chli morsho ga cha uke tsuchile morsho gacha su Paul pugacha kusobo presido efesago pengu keretata zukredi mezehe so uchapenya ya kajala deri rofu bunye ke tsuchile rofu bu ke tsuch morsho gacha efesa hanuli ro chasiba morsho gacha present tense no sela Pentecost heliro Pentecost ti hamo pievordi ugotie efesano pugaba hanya ha kama sarf pievordi zuze ke kheke gacha zu influenza ke kheke gacha ha hapo lebarivi hagachago kenye kusokirese ugo tido progressivordi last verse yo deri ke kriko ke thekredi uko zuka sase utsufbali isida Hanya temia krase Jerusalem no meke krai ungoda meke krai ketibo chade moha isidi pochau sus ha kriga chpos chabada ga me krauzo ga chwa su sile deri ke krigo meke chakro pozon he ai hako ha zu kredi no se di zuka sase di no se ha udzalem me vada moha ige ch diri par kamasarfa vorga heri su pochau sile modadi hagoha zubu ko nu vapel ko je vapele pibade igechunu leda Paul ri efesa go tu gechitigi zukri mezehe igech diulaler muzuha po influence mo kama sarfa hathom habo ke kheba gechu sungu shesi po influence Zukri liro u self control su tomodaya gaja ugo su siba ke pu per chamo shiri su siba logo zukri leda kadzele leda liro ke kritiki chelel hoga jogo chadaya English ko pu vi kodaya gaja ugo su siba so sie mi homie zukri mezele liro miezeke kishmoliro miezeke chike vasamoliro somo gaja ke miedinu sedi ke kritiki chelel hoga jopo me pette me chatoda gaja micropolio ujovis ujohadi ke hugarot do zukrele ujovis da ya microbo dikiti ke nurim hatsavis seda ya gaja psa pubaya ke kathoge mopo hapobu u influence to da gaja deri daru kitate pugachen pharmacology daru kitate nu legash zuha u stimulant u chapa khoga shu modi u depress se ga depressant boga su sili mo sa u chker nyowa ya ga ja vie pode zuliro sala zu seli liro ne temio meu krewa ga dehumanize ga wasu nuba deri kama sarfa u ga chu chili liro ke di pode ya ga
u self control nilia isi uko Galatia go prophecy je progajunu u self control parda mu uko jisue perfect human being aliro mu pue suzo uko mhapo lesson uko jisuki themie komo moga mo jisuki themie tsaga are we lesser human or more human than Christ uko jisu demo sala uko ramha kekrgele ko pete pivodi human ikachunu leya am haba chekra le uko sa themie zole sala tsomode muche isia deri jisu themie ka thotu ka thottu sige cha themio mu ko tsimo ga cha themie dem se bachanero der ka masarf utsulie mo ukel hu sedar u self control u control chapye sedi ubu jisum him mimie ga chasu themie mimie ga chu dem bachalero more and more human uko human iga so derogatory sense no sedaya ga jala morika thatcha po no sedaya ga jala der catholicism hingo nuliro jisue ugo lanu no themie ka thochdi vor huse musla ugori themie uk lesser human ugo jisu dele mozo shri kama sarfu ugo chapi sidi ugo pom him mimele ke vi themie mimele ke vi sigacha pori baga cha sri leshike mo vordi kama sarfu bu utsugacha hanam hachagro bosake pushne kama sarfu bu utsugacha Paul vordi efesanu pugacha ha diet chayopo ugo ke puriwada mogishi deri ke zedi lelashne pleruste igacha pleruste Greek mediano mo pleruste haya liropo keri liro plural form nuba mu pocha kepelemio ko pette kama sarfu utsumor shogacha diu parba pastor deacon ko morelia thomio ko gi erbimo kepelemie khie pettegi susa kama sarfabu tsumoro shogacha die susunguli imperative mood pete chmor shogacha po azapo hukumbo la lazo gachu liro asa krista pelebazo do der kama sarfabu tsuzo morevile die su bamo pete kapeleme petela pugasha diepo present tense lo ti sonia chmor shogacha po vapo pelile di su seto gata susmo vo campo no ni se le dice sia con lupeteo se le vide isimo disonhe kama sarfa bu u kama salash de kama sarfa bu u ketsuche morsho ke diepo movorde ke pushte ke diolio passive voice uko active voice mo passive voice baya mo hayalio passive voice no ba mo passive voice ro ke diboga active di chele ken jega chepote kama sarfabu ka tsuchiga to su po formula bo badi su uto upelile ke visu bamo deri ugo e po condition go chepye potuslilo kama sarfu wesunu voria passive Jerusalem no kama sarfu vorga chasu kimhega ugo ma ho chsedi kama sarfu ka vorsu sa deserve chelme jisu go kipuga shusa febale isiga chuzo wait it's a passive said that feba it's a passive thing mu ko feba gajuzo kachachba vorke krothoba sigachuzo apori formula po mejidi sucha jasathe de gachachba more jasathe de mevoba sidi su vorlishe formula bamo ugo ha leka krale ge vi mulega krwaya ga jasasrituya slano no ugo hapo menu more sugar chuliro kama sarfu ka tsuchaga chuwe we thenu mesa mo poe kama sarfu bogachla unu mesa mo unu po condition no chepye potu be balero kama sarfu we vordi unu baya mo useya mo ga tsuchepye obu pojapumie chelia pentecosti ni fega ba kem hedi efesanore puga chege medi how half passive ke chevie bogacha sunus ngushwe mo kama sarfu pentecosti hanya vordi mi popokacha individually sunus mugacha sasachasha derim hapo su ugor kramota hikhe Pentecost miracle hauha ke dibo context no parga ke pelemio ko
sia ji me ko word inu se di ke ze pochga ba context mo no par u ko word ke se ke ngu mu ke ze pochga ba ke ze kro thobo chga ba ti ponu no par mu ha u ko kramoda sho u ko je pu ge che Derna ke krapusha mo hoyo pusha de deri hako hanu vorga just a representation of meya sebade ke pusia pude deri kids look no go ke tutiu no da ke just ki japat tenu every nation you don't know so pette iga cho pom hingu no zo ke we temi pette vor bada zo ke ke mi ke nu tude mo siga tho ke ze pochba ke kama sarfu we suponia muke masarfu we theory potemia go bu ke ze poche ke sus ponia musla po ke ze poche ke papu no vor ke su coincidence su bamo kelam ne po si ke chu ponia mu theory u go bu ke ze poche ke su chban ke chla salanu no u go leli ke vi poliro a thor bibadi ke masarfu ngule vizo a thor bi kiti ke no Kama sarfa experience di atau a private devotion no so posedi ke khebali vizo deri kama sarfa ngupe vi thogacha mupo poke ko su ngupe vi thogacha we poke hu ke ze pochga bauno suno pongupe vi thogacha sa chia Pentecost had he posedi me ko Krista si ti me ko bu semor ka shola u ko dodje chegesha ke ko khape ko chegesha sus ngule de u ko bu ke ri me chdi japu me chega dola u ko ke chegesha u ko ken hegesha si ke che ngule mo kids to joel no ko tigi pupe ka to a ro fa per rusha to we i ke sus hati han he vordi chegesha vie pos la Pentecost chawe kama sarfa porque kono vordi no sedi porque hu katso ke miepie porque hu krohi pe sedi porque hu bu pommo chedi kristamo chedi japu chbagoto ki jenu sedi ki jenu japu chbagoto su chegesha pochawe su suwe muchaseu the result of Pentecost hanu Pentecost chawwe kama sarfo vorga chuliro Pentecost ginunu pargacha por result we dileke vika zagacho missions mori sharing the good news of the gospel with all the nations kijapete sepete ki japuchekacha susa we look me fe die kuso hedie soro mu no hedie tefe no haidi tubiba jisu tigi kogatam honza haidi pusha hakim he tupiaja Christabu ke me jesedi jasenye ke sienunur hila silido mu pozanunu tenu ke digacha chiu ke jo ke phumma ko vapie tsegedo Jerusalem nunu sededi seyenio ko pathasudo nyoko mha ko japu ko zo siro a apu khasudo di prapye ke ju ke tsepie nyoko tsudo deri nyoko pesoginu ke ko ngulie ke mochie na diunu febazoli che sisha sur lavordi haka choko po the thano shri haidingulali Pentecost tinhe Pentecost hojut gi jisue pugecha deri ke masarfa ne ko gi work leki ne ko ke kongule tyo site ne ko Jerusalem no Judea pete mu Samaria no tsiu ki javala ka tsori aja pumi chile tyo ke masarfa khasga do hani ke ne progression no su diele ke vika zaga chu ze ke kheba Pentecost esla mission ze ke khewe Luke no pugasha susa ke kosusa nyeko ki vordo mu ke kosusa samole ken jaga susa pusha ha ke chakunu se nyeko ke kongule daliro su aja pumi chidi nyeko vodi ja pucha se si ke kosusa samodi ministry mori mission susa chali ka tyo mu ke vi ke konuno chali ka tyo susa mo mu ke kosusa ugo ke chaginu no ke chagacha mission na chagacha mo missionary me voka patse no ke to go shre ke penu no ke to go large chamor shogacha lamne tenu ke digacha mori japu chagacha no
hasim halenunu su chiligen jizo sala ka chaga courses semor sugar just bawe mukam sarfa courses semor sugar mission chado mol hoga how ha debate chaga to tiu mode how ha tiet the topic people jiwade there is no debate about the task mission zoga chado mol hoga ugo hokipo ka ugo mission chado mol hoga Dike hugo kert sabata taya so uke hu puba modere yo mission chile mobalo abc ke nore si ke cheri ba phizo kari mission chmo shabale mission na kert chzele ke o asla mission na se kert chsaga to ba mode kidi chdo ga ke chuzo de Pentecost que me sarfa kaga su sezedi mission zoga chuwe ke pusa ko to bamode chodo mochul hoga ga sala utipa ka ba morivi pepi shwade kim hendi chodoga iga chu ker chledi chega chu zomoliro su zoga chuwe khezu thono no pepi pe jwa ga ta mo ke puka sala ga to diemode ni pu japu chega cha sit japu mi chega su Hakar krano uto mez dawale kevi secretary ba mum hakropori legla ka saba uko nipu japu mi chagacha nipu witnesses mi chagacha I asa o kanan sedi susa athol hubaya zo mori a kehum hathong zshre thathochdi baya zo ikechu pi sedi ari japu chbazo mori Japumi Chabazo, Igachu Zeka Medjawali Kivi. Mori Shikiraka Kashabazo, Missionary Mezabazo, Igachu Pisedi, Ari Japumi Chabazo, Igachu Zekim Hewali Kivi. Mori Kehuki Chegabano, Shikiraka Satet de Kashaba, Mori Kehu Project Vodisuno Chegabasano, Nasano Shikiraka Satet de Kashawade, Igachu Pisevodi Witnessu, Suchawagacha, Japumi, Igachu Suchawagacha. Sunuri letale ke vi repi heko mikropo kem heko kehu no matsaga cha kehu no the top of the matsia ga jasgosa a kehu no thepi si ke chopo ba mori a office ke chopo seba sla supia sevodi ari japumi po chabazo e ke chu ze ke mejwadi utho japumi badale ke vi Sapono Japucha seto dogacha seseri u Japu tevieta levi. Hatomach no dietomodi hatomach no u area of influence lerdi u rehu kemereu no hapori u Japu jadi vodi ke krira delegevi Japucha seto ya shega jesu mila chakagaja chata livgevi mu chakachata yagaja seseri lekhe Sla keri uro tiedo pisedio go cheshikanule u Jerusalem nuzo gachu uro so dieto metodi
susa ujapu u witness bu metis se prele morshba deri u Jerusalem rabbi lezota shogacha ki javala ga tsori le morshogacha susari pie ke pushe away che mission trend to mohoba gacha pachamadi pothala chada da mission trend mohoba gacha Christianity the center of gravity susar didaj gacha ugo susa siba ke puria Vodi West tatie Europe, no America, North America tatie so go Western countries ko pie, so ko pie sidiu ko Christian world iga chapo no ke puvor. Deri tie Europe shiri North America shiri so secularization. Ke penefa sanya mo gacha kelle so kramimie partaja ke hu church membership, church attendance so te sudaja gacha susa pauza shiri Europe sangu sebade. American uzogachus ke viga krayibazolo there western world zogachuliro Christianity stronghold sus erzudash gacha tipo nuba musus zedi tie center of gravity sus er deep city ki jeke krira vodaja global south asia global south mu east asia vordi ugo kiza tie vordaja gacha sus nuba Hadzari pushta deri mission organization board ponubachi ki team isigacha the Evangelical Alliance Mission no International Board no mizeke prokrobaya so Moody Bible Institute Chicago no bagacha professor for missions professor for ri heko kazidi board member chia po pubagacha so Moody Bible Institute American no evangelical mo missions atie tathocha thogacha institute po missionary kacha thosa missionary train sa gaja thatho thobo mo posu je hyo hadzaki no ke sega chopno popuba gaja missions department no khres sawa gata su puba missions professor ko fire chwa gata ugo kha gata su puba mikini ke se di poponu ke meje seba po as phichme de as retarda ga to tiba de teri haida doliro mission kim hedi pie Lucier ga joko sogo so kim hideu ko train chala le doga poe vado puba ga ja vordi no sedi mudinu preledi hego bu themie ko katche besi di thach ka kriya ri khas jai sidi ukiri puba ya musiba ga chpote missions department hari kheler da ga jo sus lela ga sati gi rnu mose la theological convictions o shiri rnyoker da metie America mio go so mapo go leker no wa he chiri ke khotho no bazo ugo chaponu lesh daliro missions atiezo shiri deri ke khotho ponu baga su maintain chla moda di hetsuzata ke tipunu baga chidi center of gravity Christianity su redita je ke tipunu bawe ugo nie thuzati mosliro South Korea sa missionary enterprise mission hatonu se ke khotho su sa chje Mupo kepo mo seye gozo shri mu vordi ugo kem he gozo shri erlidi parle jagacha susa nguba musla istatie tie vodi western countries ko mission partnership no vordi ugo fabagacha istatie themiko chebagacha sigacha punuri sabawe Latin America no missionaries make a crop party tie muslim me dono Muslim me dono Islamic world ki gono hachepe viseba su ma uke nipo ugo lega sha Middle East ki ko japu me to moton he ga chus sri le da ya there is ki hazo shri mission hat ho jpi mo Latin American go Spanish speaking people go ki ha upio ko nun shadi hari chakhisele jaga chus sri nguba African churches go sri parli di tie global mission hano ugo thauge di boshiga cha African was a African was a suno parmimi lejaga su tigechapunba vordi ko krotho pubaga za team igachuri ekom hagropo kercha zovordi no sedi tie ugo focus ke di bomorshdaga igachus no vordi hayopo ke pugasholio least access to the gospel techikirapo dilike view vo ko tsomo thoshi ugo sokono moho sokono emphasize chodolega cha su kercha sediba Nagamie ke hugo ugo party worldwide missions hanuha tat thochdi miezedi ke rele morsho ga tipo ba ga susaripie ugo hu chela sashia Nagamie trademark ke dipo ga tie
ugo mie kijo ugo mohoga shiti ugo trademark ke dipoga ke vuga cher na po ke vuga cher thatspo isi ga su tamha parda politically conflictive zone mori am hakro bomba ga cha mie naga me che pu ga cha is the land of governments she ugo government me fe ke je ba de hanugo state to ke krigacha government crop thorda it's a land of governments isisa so see acropoliro land of unions and associations unions are crop thor word in the city themo ke biegori to mari ganya ke puzzle ke no chisi ke zegori mechi ke zegori union ri parta sim uko union bo voke seliliro union bo associations bo pete sho ke tun puba mo hakropos morosho bizo very Pimu ke selemu hapo union po pardada zo ke chikim he union krathor uko trademark to uko identity chikim he ke chunu ba lerdino city governance no mohosdaliro uko diethomo thoga cha highly corrupt so go masamode jiga cha popie uko rtso chba ke chikim he mikropo uko ngu ke cha themie chogo se chim hasike mo backward barbaric chirim hasimo ke cha seye gropo ige ringu ba it's a land of churches. There is land of churches. So me, keleke vinu puzo bamo ke tunuite. Ke hokia passe. Isi se de posio ke tipo pudo shesu puzo shmoda ke tunuriba. Hai ke tipo no. Ugo pardino city global mission no. Sono tet tochsedi. Mumie ugo mengu ke jesu se zeke keledi. Miebu konguge sitiki Nagaland City land of missional churches. Musiga chepo chile toga chesiva kite breuni deshi. Hadzego popula so tadere ABCC no dopo bawa katala ABCC so unubasia. Tiche kerba ga jogono kehugo chedi cho mission no parsaje. Ntoner bichil injury kereli di mission hatoyo botsaje mo kehu pet tebu po mission yo po contribution yo po themi livi shikira kali parse jega chuso ke hazovor mom hapo bi u council chega shuro me bu haidi association go provoke chatiki ABCC shuro mission po nia ga ja association no de iga po ka cho siga ja ka mengu bo vor che party meyaza ga chuno haidi no sidi ngu ga shapo u nagamie u kitti ki no sa ka me chzo There you have to come sadi season permission chado ike chusri feliganje. But tiu e febayamo musu tiu reward. There potoke hu po chabazo shri ugo tie Krista kapelemego poke hu ike cha ke hu ha mission hat tonu pigadasie. Mission hat tonu pidi che unum gadasie. Ugo sus ugo ziu ugo history tuka salegevi ugo mercy ke cha bazway. No, just mission na fundraisers do thamada ke musem haga cry push ne bade ugo missionary ke huyopo UBC ha lesli ro mission jate so go ke vi thopori chbazwe ABC circle no mohosli ro sala uni there go vita ga chusus leta sho thakiopo tie Brazil no vogata we ko no azembo zedi correspond chba no po vodi thetsa ke huki hanu no po dipu mission conference pono mo po tiga no po jego pula sdi ne correspond chba no arim hakro ka chosha po First Baptist Church of Santo Andrea, Brazil no. Ke hu haya member ki de bobaga dia pokatsoshiro po fafalabadi no sedi adult member me nyeki bobashe. So uko ke hu ki jaza de. Mu popu gecha uko missionary me krie podi serepengu commissions chashawadeshe. 135 missionaries. Mu Soko country ke kriga cha sere thenyeno
rapuchdo ga just pumu ugo ine vogatao menu ker chbamo coming month so tiu de June how chrono me pengusa ka cheso ba she na hu First Baptist Church of Santo Andrea how ha ke hu local church po missionary me kripo di hedie ke cheso ka tarim no bade mu ukom har herli ro uko tie me hedie 40 missionary candidates u dodge chbashe mu hakoli ro lawyer meriba doctors meriba soccer coaches football coaches riba kapatha meriba isi Kesala hapo how perodin city nunyo boka zasa shikanyoliro je missionary chagato su profession ke vithosa ha hi ke chgote theology ka progo hego kem hego country ka krano voga chapokere ni parje sala hajre pushwada do theological degrees bazo shiri hayo posal moliro voliken jagata thecha sikecha bapite language teacher chdi vo morshogacha deri u profession ke krigacha nyepu ni ke sit tudinu sedi tyoshele ke vi baliro theki jowe nyeko ke kriko heko kem heko kiri nyeko ke kriko advantage kram par tajagacha sri pushya ogo ke hunu zomode deri minister seal baptist church no nyeko mi krasiba do seye mo agnes tepa seye lio artist po agnes lio go ke bathami fubo unye kam khawadi unye nipu unye ke kisi tudi vo thailand num hachbaya japanese ko donono mo unye skill ke di bonono sem hachba ga ga sus art no mo language no chidi meze u chau phuli di chidi japanese ko donono hachba unye pechamodi chiwa khajame fe thapfanye unye vo di japan num hachse dedado team organization no zedim hachbaya Laugo tie mission chikoto so tie traditional kalebolio all by theology promotion sidinu sedi vodi missionary chido isika baum modewe tie emphasis liro profession ke hupuri mo tie liro west tatino no hatatiek voria there is from anywhere to everywhere su parba ke hura punuri ke hura povomor shokata susa no badaga chela pentecost mission poginunu tsumuthe parkacha sununu po result parkacha kimidi theugo ke hubu zo shari to ke hesa shamor shogacha sasari pe chesya ugo matcha pijuzo mo skola uniwe tiezo shari ugo tie do ke pubaga chunzri ugo mission board vodim harapo potap chasa do di faja deri ugo mie bu ugo liechga ba kiri ugo ri mission no it's a proposal party mission chasa shamor shogacha so seri pie nyoko ke hupuri chisia chisia we poti ha ti soja ha ke meye se phejeunri meye agar kala meye ek masar for vorgata so pokke hu dojbe pokke hu equip chbe sedi mission ha tho chdo gacha potcha ga jawe sus bawe slogo tie hake krigo ke puba dinu sedi vordi potchau haulawe iga su no u khasmota doro morisun unun shmota doliro pentecost how hati soja how ha ugola pochani se zomolivi deriogo hanunum hapo lelidi tie ues sarat samor shwe mo u khasa samor shwe ga su lele liro su sogo poti how ha ugola ke mevi chleda ga pelewe ni pubu ja besedi ke pugeliko mogi khasha thine Kemasar of Abu Jesu Christa Sisalichi, O Gazeri, Tekatali, Kriginim Hitiapo, Krigini Hitiapo, Kemasar of Abu Gazeri, Murirapate Setali, Kazakalidame. Yeah.
지도 니부디 런저게레게 미디 우고 부티 하우시디 게제 메츠 게차 츠리도 호게바니 푸 기후 미션의 측에 해석에도 왜 우고 밀리웨 우카게서 수수기바야 무슨나치도 왜 니부디에 수수 런저스다니로 우토 우카베 니부디 느시디 포제 게페코게서 수수 츠리도 뭐 게제 메츠 게차 티실리도 Given something nibu Jehovah get his Jacobian Ziawe nibu no hiko cree mumishi get Londonu nibu no Jesu Christa nibu get zesha bobu hiko pusuchis nibu hiko hasha nibu no CDT nibu to vodin japuchige to hawano be nibu ngehu benish nibu hiko jedo nibu no hiko get zege tahonu non gema saro puge go nibu be hiko ziswa get akimpi hiko bu nibu Jehovah teja hakwa city nibu hiko gelhu se nipu pe fu wa hi derit mharu hyo ke lu na chishon le ke tona nipu no che do ndi ha ha bu hyo ke lu nu po thani li chi ndi ha ha bu hyo ke lu nu nipu po ke ko ni li chi no sidi hyo ko kri hi chi tie kristan ki hu bu ki ke chobo ne nipu nja pu chda wa chi tie kristan ki hu bu ki ke chobo ne nipu jehova ki zu nipu no nipu ke ji po chda wa chi kristan ki hu bu ki ke chobo ne nipu tie me chi bo ke mi de po ke ni da di no mhar nipu su su se to di chi no tie nipu nke hunde cha premiko pe tego gi nipu ndi ho hobi heko pe chosha heko ro tsu je di yon ki cha yawe nipu jehova chumo zege cha nipu sunu heko tie nipu ngi nu ke for nipu ke ko muthi cha su su se mo shu ya ni nipu sala heko ndi ren ge le kem hedi heko khapi mo jun shi yawe nipu no heko kri hi se je heko ke cha nipu miliu ke cha chi be nze ke sha no su su si mu ngu ba mo no sala heko bu tie chumo zege shu ni nipu jehova heko bunke ko sedi lushli ke tola mutshli ke tola no hego crosha ke liutsli chi pato for ke le petela ke teze sur sentia nke ko bu hego ke ko chidi hego ni puse nja puche di Jesu Christa ha ke liuzune chasiawe amen Japudi tsoko petela ke teze se ke pene futsia jido ke som hato che hanu vor umesenu japutse ke sepetego ni bubu japi be nego petego tsose ke liutsli etena 지도 거 니부 태자 스스리 시샤 뭐 어리 우거 기후에 차보게 저기미 비사도 기기 지도 코리 자부 스스차 기후 태제게서 좀뭐 니부 faithfulness 하와리 시디 자부 츠게서 스고서 가바위 우거 치리 recover 츠즈자 뭐 미크로제게 세게 츠스 츠레바 거치 isolation 바자 살라파 자부티 세스디 라파게 타스스 츠데호 데비 니미 니고 포디 우제게 세스르니 바메 쳬서 데 기쿠키아 테조 쇼리 수수메ngu바 데리 oko menno samosh ke tsa tipu no balo sala kiti ki nu zoshiri oko la chabachi ke tsa sususe ki krisin ke sala shayawi vorge z sanden hiliro oko upono ti sojala de mu tenuko krothom hatho chego rpe viseba mu hadu uko town baptist church dimapur no achibu sakre kori nipu dise japu tsada ba we mu uko achibu lai chabale mu kehupuri mi ponogo nego ti soja hari lepeja mu ke chatsba di vor tejang ke leso se chili je ke tse uke huze kazashia Hichunuko department ki zatinu che uko nono zedi uko children's concert la ke dozugo tsvorje junza me pe pontie te hishi ha ke hanu uko concert so bodo ho sala uko nono ko lai chabali putir di ke zedi me for ke che ruki ke che ba pide unono ko bu so robadi body japu chasele mu uko ke hupuri body japu so ko seven se ke tola ke chatsabaji Sunday school teacher ko siro uko worship pastor vimeso putim go oko zedi ke dozu go tse tsedi me rifonje musalan hichunu go lai chabale mu oko taze she ke to la mu ke patha go la chabaje ke tse how hari sedi ke zashiya ndu oko hakya hanu te she ke bakini ki uke hunu compassion ministry nu beneficiaries ko zedi pa morkesh ko kazakele su chile mu compassion go committee sunu ukke hunu khakeshe pete tezisya we nyukom hake vike krakhashamu ukobu pike kralel hazadi tu pidin chatule shidi mi kakra de texinu onya davde tapude homu khakeshe pete kazatile musala uke hu tezisya ho nyuko khakesha ho hanu uko japibe go tside mu uko sevode go tsafa peace selike to se penleba mu uko ni sidi prele ho sala nyo pete pijiwe uko ke pushi ke pula thade de mission board ko chito podi pungkuri town baptist church nu
uko pastor ni pu di se ka za she mu uko japuti ko seli mu thi uko zedi kratami ko Myanmar nu par ke cha kratami ko zedi ke hu mu Myanmar cha te ke pelemi ko ke perodi mission ha to chige to la uko thi ke hu ke cha su chdo mu sadu uko sadunu uko reve chana vor da sala ni ko ke hu bo bunri uko mission board ko la chaba je ke cha ha se pesisia nyo pete go peshi ho